maanta qasbanaya Somaliland. أنا مقعية وسارة محمد ما تم رحوينينا صدوينينا شاكر بلجم صدوينينا وفتي قد مارتيس أو لسعرة إيدت كده مارتي أدو كده نسكو إيمانا President, I'm gonna talk right now in English so it's easier for me to speak to you right now. You've been 2 years a good president. I've seen a huge change, a positive change in Somalia. I hope one day I will go back to my country. halkaas future-ka Soomaaliya oo yaala waa inta wax ku barto ka dalaalo halkaas Thank you.